Emmanuel Gomeserezi w'emyaka 24 y'obukuru kuruga omu Rubusubo ya kabiri omu Kashozi Division Shema Municipality niwashangirwa ekirushaha mukaga arikuza kwitiisa ekimuzara orukumanywa nka Gordon namanya w'emyaka 50 bwa nyuma y'okumuteega omu muhanda obwabire naruga omu butawuni etyo polisi kwebire nekora ekikwekweto ekamushanga ariyo namuniganiga aha rubaju rw'omuhanda nikwe kutaho kabuno mpa amaguru akiruka. Kubanza abaryo muresi w'enjayi kandi ari kugihinga kandi ari kugishubura kandi acyaro ayingizira omu mazina g'abampira abantu abokukora ebihagaro nkashanga ryogo kuhenda amakaga abantu akibe nkoko akiba ebintu ebiri aho kandi nkoko wakireba bena yarari omu kishaka gwa barya enyamisho omushaija ogu mbwenu ngambiki omushaija atanire ngwanyi naturi kibanya kusha bana nacharamna ajant kamburgum nkwata umwana wengende mwana hanga bamukwata mukamasimu. Bwanyuma ya polisi kuhika omu Rubusubo ya kabiri bashanga ngo omusigazi abire nashubura enjayi kandi abire ayine obusoforiya n'emisi omu kishaka aho twashanga n'ebyeshweko bye. Ni nyamu sente z'akahunga kandi ndizo izo nanye ndeni nyoho kake namanya yatugira ngo umutabano gw'akatandika kare kwenda kumwitira omunju mwana guze kibanja namuze kibanja shino guzani tatakambiye kibanja tantaguriza kibanja ati uno guzo kibanja tindeka kutuguza kandi tuzenya kwita abo kwa matungo ganje akijo mu rugo kubanza yagaryamerra bija banterra kubanterire narara hero yije yancekinga hemerunde kwikeshatu kuyashangire shitamya hero yagenda hati gakoshiza yo rwa katano no rwa mukaga urwo kubanza amatungo yagatwara kandi tugogonka na mbuzanjezo ibiri ngende byo na totoro nembo ko mwenda na nembuzi ibiri ansasuru mwe kumwita stani akwa itabaso muhusande niyo basoma bible nibajyangu stani na izezire kwita okutwekeza no okwiba kutwekeza no kwita so ito ngabataka twetwashire kubura imihande gendo abo kuba we abe yarigire n'umuco kwiba yagire n'umuco kwita aho twagera ku rugiro muri Kashozi twasigaga umusereze cyome bacu mugaranjwiremo gashakwa mayiko twacire.